U Obiliću kod Bojnika polaganje venaca na spomen obeležja ratnicima obeležena je 101. godišnjica od Topličkog ustanka. Na početku skupa prisutnima se obratio predsednik opštinskog udruženja potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. Bojnik Dragoslav Anđelković. U ovim istorijskim prilikama Srbija je ponovo, uvek je ona bila na iskušenjima, ali nadamo se da će u miru i saradnji sa svima koji žele razvoj dobrosusedskih odnosa, razvoj čitavog ovog kraja, da ćemo zajedničkim snagama, pre svega računajući na jedinstvo i slogu srpskog naroda. To je najvažniji preduslov za očuvanje Srbije u današnjim granicama. Mi se ne odričemo ni Kosova ni Metohije. Pozivamo se na rezoluciju 1244 i nikada nećemo priznati jednostrano priznatu nezavisnost Kosova i Metohije. Naše državno rukovodstvo se bori sa našim tradicionalnim saveznicima, pre svega sa Rusijom na tom planu. I dokle smo mi jaki i naši saveznici, pre svega Ruska federacija, računamo da ćemo uspeti da sačuvamo Kosovo i Metohiju. Toplički ustanak je bio srpski ustanak podignut protiv bugarske i austro-ugarske okupacije za vreme Prvog svetskog rata. To je bio jedini ustanak u nekoj okupiranoj državi tokom celog Prvog svetskog rata. Ustanak je trajao od 26. februara do 25. marta 1917. godine. Neposredan povod ustanka je mobilizacija koju su bugarske vlasti htele da izvrše na teritoriji Toplice, Jablanice i Puste reke, rekao je potpredsednik Republičkog odbora Saveza udruženja potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine Tomislav Tomić. Ovde u Obiliću, u kući Dragovića, Milutina Dragovića, oca Toze Dragovića, narodnog heroja iz Drugog svetskog rata, održan taj dvodnevni sastanak velikih prvaka naših ustanika. U jednom trenutku, zbog dve koncepcije, da se ide u borbu i da se odloži borba do dolaska naših snaga sa fronta, došlo do direktnog sukoba između Koste Vujinovića i Koste Pećanca. Tako da je Vujinović povukao pištolj i da nije sprečen, najvjerojatnije mi je došlo do tragedije. Iza toga je došlo do glasanja svih 300 ustanika, da ili ne. Svi su bili zato da se ide u oružanu borbu protiv bugarskih okupatora. Sa 12.645 vojnika, toliko skoro pušaka, nešto malo manje, 2 topa i 300-400 konjanika, to je bila snaga koja treba se suprotstavi bugarskoj okupaciji, ne samo bugarskoj, nego i Austro-Ugarska, i oni su tu bili. Krenuo su rat, normalno, to Bugari oslobođen dobar deo teritorije, na jugu dole do Kosova, skroz na Kosovskoj Mitrovici, na severu do reke Rasine, na zapadu Kopaonik, na istoku Južna Morava, jedna državica mala, zvala se Kominska, stvorena. To Bugari nisu mogli podnesu. Ne samo Bugari, nego i Nemci i Austrijanci zajedno. I onda su krenuli jakim svojim snagama oružanim sa bugarske teritorije, došli ovde i za mesec dana u krvi ugušili ustanak. Vence na spomen obeležja ratnicima položile su delegacije opštine Bojnik na čelu sa predsednikom Skupštine Dejanom Stojanovićem, Republičkog odbora Saveza potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. i opštinskog odbora Bojnik, Okružnog saveza udruženja potomaka ratnika od 1912. do 1920. Nišavskog okruga i delegacije Gradskog odbora udruženja potomaka ratnika Niša i Okružnog saveza Topličkog okruga. Televiziji 4S dodeljeno
dodeljena je povelja za izuzetan doprinos afirmaciji i razvijanju slobodarskih tradicija srpskog naroda. Na vrlo dostojanstven način, na vrlo objektivan način, pa ako hoćete i patriotski, neguje, čuva i razvija tradicije ne samo Velikog rata, nego i Drugog svjetskog rata i ovih ratova najnovijih i svih oslovićih ratova, pa hoćete počev i od Kosovskog boja. Oni to rade tako što ostavljaju dubok trag u omladini pre svega, u našoj mladoj generaciji, koja će tek onda znati da poštuje svoje pretke. Ako mi ne poštujemo naše pretke, ne možemo da čekamo da i naši potomci poštuju nas. Zbog toga ponovo zahvaljujemo televiziji 4S i nadamo se da će ovo priznanje biti dodatni podstrek da nastave sa takvom aktivnošću. Hvala. Zahvalnica je dodeljena i osnovnoj školi Stojan Ljubić iz Kosančića za poseban doprinos očuvanju, negovanju i razvijanju slavne prošlosti srpskog naroda, a direktoru tehničke škole Boško Krstić u Bojniku dodeljena je spomenica za izuzetno angažovanje u negovanju i razvijanju patriotskog i slobodarskog duha srpskog naroda prema mladoj generaciji. Hor osnovne škole Stojan Ljubić iz Kosančića izveo je pesmu Tamo daleko, a učenici tehničke škole izveli su prigodan recital Srbi ponovo odbiše lance. Tamo daleko, gde svetali mužut, tamo je srpskoj vojci jedini bio put. Tamo je srpskoj vojci jedini bio put.